Peekaboo, 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 peekaboo. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Adik ya. Di sini ada Jarjit, Ipin, Meme, Upin dan Ija teman-teman. Bantu aku memasangkan kepala badut yang hilang teman-teman. Sebelum mulai jangan lupa subscribe ya. Ayo kita mulai, let's go. Uy, mengerikan. Wah, badut Boboiboy berubah jadi badut Ipin teman-teman. Wah, badut Boboiboy berubah jadi badut Doraemon teman-teman. Wah teman-teman, mereka sudah menemukan kepala badutnya. Keren-keren sekali ya teman-teman.